Naučio da ih izbjegava. Pravio špag. Dobar dan. Dobar dan. Kako ide? Pa evo, ide. Šta se radi to? Uglavnom stoji, ali ide. Pa evo, kupimo. Šta? Ove banane, šta su? Aha. Jer ima mnogo majstore? Pa ima. Ima i banane, i majmuna, svega ima. Svega, a? Pa da. A vi, mladiću? Jel ide? Mora. Jel to teško, naporno? Pa znate kako, najvažnije se prvo šta? Zagrijati dobro. A ima to i svega. Ima procedura neka nešto? Da, ima procedura. A hoćete to pokazati? Pa, možemo onako, ajde brzinski. Bitno je šta prvo... Zagrevanje, verovatno. Da. Znači, uzmete malo. Znači, to je bitno pre svega. Aha. Onda imate razgibavanje nogu, ruku, malo ovo. To sve redom? Da, sve ovako. I onda idete. To je među bitnim. To je najbitnije. Da, i onda na kraju možete slobodno, lijepo, lako da se sagnete i da radite. Bez ikakvom teškoćom kupite ove banane. Evo, kao što vidite, pogledajte, brži ste od metka, sporiji od lokomotive. U stanju se da preskopite zgradu. Majstore, ako ti pokažeš još jednom, hoće brže da se skuplja? O, da, još. Ajde još jednom, majstore, ajde majstore još jednom da vidimo kako se onda skuplja. Evo. To, i sad još brzo. Evo, već puna kanta, pogledajte. Kanta je prepuna. Gledajte, vjerali ti. Evo tu, pogledajte. Samo skup. I gotovo. Kanta je puna. Nosite na istresne. Zaključavanje. Svaka čast, majstore, hvala lepo.